Dear Mr. Lonely. 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 Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biya kita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Armando iti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May saak abalo, agtawanak iti 50, dua dagiti anak ko. Ket nakalpas damatan iti panagadalda. Ken addan masnop at trabaho da. Iti daytoy nga edad ko, kayat ko kumapay ti mga sawa. Ngem dakkel alaped, dagiti anak ko, iti daytoy a plano. Bueno papagayam, intay dinggan ti panakay-drama ti pakasaritaan ni Armando. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Single parent ni Sheena, pare. Saan da nagkasar iti nakadenna na idi. At dadwa, babasit tayong anak da. Kasta ka di, pare. Agkita kayo ngamin akan ni Sheena. Tatno maam-amuyo, titunggal maysa. Wen man, pare. Ay, alaak man nga rod ti cellphone number nga. Timakuna ka, nasingpit ni Sheena. Bagay kayo. Dad, di mo matsunsong batan ti damdamagakan ka. At tadamdamaga maya. Dahil tantumat nga min cellphone mo tindin to naram. Ha? At talakachat ko, di kumparek. Idulin ko man laing. Anya itayan dyan damdamaga, miho? Damdamaga ka. No sa dino ti kayat pagkikitaan tayo, apanganan ka da karen. Ay ket, da kayon ti makam mo. No sa dino ti kayat yo apanganan tayo. Dagasan tapay ngamin ni Karen, di tabang ko apagtrabahuan na. Mabit lang dyan na. Adaw mawawag ka niya. Hello? Hello, Arman? Ni Sheena na ito eh. Oh, sika matin mahawagan. At na ako dito pwesto dito palengke. Diyan kung pasang text ka. Oh, anya ngay, gusta? Sheena, awagan kayo itong madamdamawin. At nangamin papanan mi kadagiti anak ko. Okay, basta awagan na to. Well, ito makaawit kami. Tatalaga kaya't ka makasarita. Kaya't ko adang-danggan ti boses mo. Si Kakit Diman. O sige, bye! Bye! Daddy, asino day jay? Gayim ko. Aganad ka, Daddy. Ang mga nulukon na kalaang day ta babae. Oh, at tatagaya man dito'y batog ti bangko apag trabahuan ni adik mo. Agur-urayan gayam ni Karen kadata. Sige, Daddy. Taipark ko pa'y tinugan. Daddy, karne mananday ta in-order yo. Sapay nagtaba. Apay aya, kat na ito'y tikayat ko asidaan. Kuna ti doktor yo, anang ato kano ti kolesterol yo. Naskin a bumaba. Anong kasano a bumaba? Kat agsida kayo matlat ta iti bawal. Ahiwanan niya. Agam, na-order kon. Kan itaak lang ba't agsida iti taba. Karen. At da babae akain inawag ni Daddy iti cellphone na. Oh? Asino? Oy, isardang yung manapagsaritaan na itabanag. No at the love life yo, at damat love life ko. Ha? Adan love life you, Daddy? Kunak nga rod nga agan-anad. Tama nga nulukon dalaang. Agpaiso day ta, Daddy. Ado ita dagiti babae akayat dalang alukon ti agpalit a partner da. Nang runa, numaamuan da nga da kwarta da ito eh. Di kay madanakan, amok ti aramidag.
Agan annada. Ay na Arman, ati dugo na yan, ti panagsari-sarita ta. Rabiin, maturog kan. Maayatan ako unay ang makangkangag iti boses mo, Sheena. Apay ngay ang makontento ka, iti awag-awag lang. Agkita ta namin, Uwan man, daytan sa ti kasayaatan na aramiden ta. Sikat ti mangibaga iti lugar apag kitaan ta. Arman. Okay. Piliyek tay kapipintasan a lugar apag kitaan ta. Anyangay. Mayat ka di matlaang ti panagam-amuyo kan ni Sheena. Uwan pare, katagyaman ang iti panangitad mo kanya kay tinambar na. Kat nagkita kayo? Saan pa'y nga rod? At dapay nga min trabaho kiti opisinag. Agkita kayo na. Tapno na anay ti panagam-amuyo. Kunam ababasit pa'y dagiti anak na. Wen, isu amarigatan amang isakad kadagiti anak na. Isu nga agbirbirok iti partner na. Tay nasingpet ken awan bisyo na. Ket sikat tinapanunot ko nga irekomenda. Apay mo ta siya? Siyempre, nasingpet ka. Ken adda trabaho. Ket no agkatuluyan kayo, di masuportaram dagiti anak na. Saan ka di amang mangted iti suportar ti ama dagiti anak na? Awan sa kanon komunikasyon da. Damagam to amin dagita, intun agkita kayo. Anya ti makunam, Jun. Bagay ko kadimat lang dahil ito'y pormak. Uy, guwapo kan di tapor mama, Dani. Kaslamapan ka agaram. Agkita kami ita kinisina. Agkita kayon? Wen, agdate kami. Daddy, sigurado ka kanit na ita babae? Isungaro da kayat ko am mo. Kat, itulod kan. Itad mo kanyak titulbag tilugan. Siya kung timakam mo. Sige, Daddy, lukas patiket mo. Sheena? Arman, ada ka matgaya man. Itay kakadipay nga agur-uray. Saan mo't unay anak bayag? Agtugaw ka Pasensya ka na no pinaguray ka. Awan anyaman na. Okay na Tanagmayat mo't dito'y nagpareserba ang restaurant. Naglamiis. Kan nagmayat adanggan ti music na. Kaya't ko nga agbalin nga espesyal da ito yung muna pa nagkita ta, Sheena. Iswa dito iti piniling a restaurant. Ay na, nagpintas kagaya iti personal. Thank you. Hala, agurder tangaruden. Duwadag iti anak ko. Ti nauna, agtawan iti 7. Kat jema ikadwa, agtawan iti 5. Babasit da pa'y ngarod mo kasta. Wan nga ruan. Kaya nakjeburidak ko. Idi pinanawan da kami ti sigod anakadan na kalalaki. Unay magdayta na pasama kiti biyag mo, Sheena. Wan nga ruan. Nagrigat ti agbalin a single parent. Saan mat nga rod ang mabalin a kanayon nga umasidagak kadagiti kakabagya. Isu nga aglaklakwak ita iti palengke. Nasaya dayta na panunod mo. Sika. Nakunam sa iti text mo, puro professional dagiti anak mo. Wen, pudno dayta. Isu asyag, awanan ti problema kiti biyag ko. Trabaho balay laengan ti ayan ko. Jagbat na asem iti nightlife. Isu ano maminsan, boring ti biyag ko. Wen talaga ang maboring ka no kasta. Isu nagpabiro ka kini kumpadre kiti mabali na makapartner ko. Kat sika,
tin rekomenda na kanya. Oray siya. Agberbero kakmat. Kaya't ko di awan bisyo na. Kan, adamas na patrabaho na akaskan ka. Mayat nga ron ti pa nagtinumpong ta. Wan nga ron, Arman. Mabit lang nga. Bayada ko ang tikinan ta. Nagawit ta. Narigat mo't numarabyan ka. Ururahin da ka dagiti anak mo. Agyaman na kiti panangawis mo kanyak, ha? Mabalin ka di nga ipa-take out ko dagiti nabati akin nanta. Imbagla ka na dagiti anak ko. Awan ngamin naluto ka nanda. Agurder ta ni ti take out mo. Ha? Agyaman akno kasta, Arman. Ayan nga ini, Daddy. Adday Jairwar. Kaslamat adda kasarsarita na iti cellphone na. Kanayon matakasta ni Daddy. Manipod nam amuna day jay asina. Kanayon nga agsarita da iti cellphone. Kayat mo ka di ang mga sawa manin ni Daddy? Kayat ko kasanon, no kwartaan dalaang ni Daddy. Daita nga rod ti pampanunutak. Ado dagiti babae, akwarta laang ti kayat da. Saan ka nagtagtagari? Umahin ni Daddy. Karen, June. Anya ti plano yu ita Sabado? Mapantayo ko mamangan ijerwar, Daddy. Kan siyempre, agbowling tayo ko ma. Daddy. No kayat mo, mapantayo ag video ke. Saan ka di? Anabayagan akayat yung agbabanding tayo? Da kayo lang ti rumwar. At daaramidan nyo, Daddy? Agkita kami ngamin kini Sheena ita. Sheena manen? Kaano lang idinag-date kayo? Yaman muna kano kadagiti anak na. Mapan kami di balayta. Ay, nakasta. Dua kami lang aruden akin ni John ti rumwar ita. Wen, di kagdanag. Sumuro takto intun maminsan. Pasensyakan ha, Arman. Naalikutag dagiti anak ko. Kasta talaga dagiti hubing. Imbag ko taagis iskwelan dya inaunak. Diyay mo't buridak. Ipapa-aware ko ka ni ading ko numapanak agla ko. Kasta ka di. Aggat-gatas pa'y laang dya buridak ko. Awan pa'y kwartak nga igatang ko iti gatas na. Dayta ita ti problema, Arman. Narigat ba't no awan gatas na? Isungarod asangit idirabi eh. Di kagdanag. Ikan kay ti kwarta nga igatang mo iti gatas na. Ay, kababain mo't kan ka, Arman. Nabiita lang anagamam mo. Sikan ti aggastos. Basit labanag dayta, Sheena. Mabit lang nga. Atoy, igatang mo iti gatas. Agyamanak, Arman. Kasi talaga ti panagbiag da Sheena, pare. Nangruna, no awan malakwan na ije palengke. Awan ti pagbiag da nga agiina. Wen nga rod. Isu ano da kayo ti agkatuluyan. Dakkel ti maitulong mo kan kuana. Kasta ka di, pare. Angam, damagak man kan ka. Kurso na damatla ka din ni Sheena. Ubing pailaeng. Tagtaon lang iti 30. Kaya nalapsa ta babae. San alo siya nga. Tamo na nga agbado iti maibagay kan kuana. Isu ano kayat mo? Saan yun napabayagan pa eh? Agasawa kayo ukit din. Kari, apay nga aglutluto ni Daddy? Adda ka no bisita na. Asino? Desa ka no kasinsin narak na babae. Iyawid nandito'y balay? Kaya't na siguro angayam mo kadatan. Sa bagay. Diyak pa'y lang nakikita dahi diya babae. Uray siya. Karen! Apay, Daddy. Umay mo man urnusan ti lamisaan. Mangiparabaw kamutan iti sabo.
One, Daddy. Pasensya kayon Karen, kan June. Tain tugot ko dagito'y duwa nga anak ko. Taawan nga ti mga awer kadakwada, ijabalay mi. Di ka madanagan, Sheena. Man nakaawat dagiti anak ko. Saan ka di, Karen? Uwan. June? Uwan, Dad. Kasta kami matlang, di babasit kami, Pay. Ayan, dagiti anak ko. At daday jay salas. Mabitla ang tain nakitaan, Ida. Amangan numasagid dati dakkel at TV yo. Ay na, awan pagbayad ko. At dagayang babasit nga anak na, Daddy. Kaya't naasawan. Nuda kayo ti agkatuluyan. Agaw-awir kayo iti ubing. Arman, pasensyakan ka dagiti anak ko Nagado ti warada diti balayo. Okay lang. Si Kamet. Gagangay ka dagiti ubing. Agawid kami Itulod kayon. Agyaman akman ng Arman. Kuha. Oh. Kasla madantanagan ka. Awan ngamin bagas mi. Kasta ka di. Okay. Ikang kayo iti igatang mo. Ikang ka iti 2,000. Agyaman akmanen, Arman. Talaga adakkel ti maitultulong mo kada kami nga agiina. Arman, panagkunag, panawanan, tapno agasawatan. Ha? Sa dino nga iti pilyam apagyanan tayo. Ijay ka di balay mi, akadwada dagiti anak ko. Wano, ijay balay yung. Jack pa'y napanunot na itaapanag. Apay kumaapabayagan tapay laang. No isumat ti pagturungan ta. Kayat ko ngamin, nga adda kadwak amang padakkel kadagiti anak ko, Arman. Daddy, talaga ka di akap-kap na kanyo day kaya babae? Pampanunutak pa'y lang. Nagmayat ti biyagyo, Daddy. Awan parikot yun. No agasawa kayon iti day kaya babae, kasla nangala kayon iti parikot yun. Awan na rod. John, umay ka dito, itakasarita ta ni Daddy. Anyaya ti tapik. Ni Daddy man. Kasla kayat nan nga asawaan ni Sheena. Daddy, enjoyin nyo kit din tibiyag nyo. Nagrigat lang arudan tibiyag. Mangala kayo pa'y laang iti pagparikutan nyo. Dayta ita ti pampanunutak, Mr. Lonely. Nudenggak ti ibagbaga dagiti anak ko wenno surutek ti riknak. Iwanwan nak kuma. To'y pagayam mo, Armando. Pagayam Armando, nasaysaya at no amiri sa manaimbag ti amin, sakbay amang edeng ka. Ti pampanunutan dagiti anak mo ket amangan no di mo kabailan ti pagrebengam, no bilang tagpamilya ka manen. Nang runa, tadamet babasit nga anak ti ingka asawaen. Pampanunutan dagiti anak mo ti sitwasyon mo, no bilang laeng. Ala, sapay la kuma, ta makapagpanunot ka anaimbag. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Armando, iti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kanitimat direksyon, Virgie Paglay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Na imbag nga oras yo amin papagayam.
Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagam nagpailingad itinagan nga Alona, manipod probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Ilingad naklat ako man itinagan nga Alona, ket agtayak ti pakasaritaak kadagiti dua nga anak mi iti asawak. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Alona, dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Alona, ina ko nagtrabaho. Agan-anad ka lakay. Amuklatan no apay analiday ka. Gambayam. Kasaritak ti inauna nga anak ta. Sana nasaya ti kasdi nga ugali na. Diya ka muna anya tinagkurangakin ni kanor nga anak ta lakay. Panagkunak at nagbalinak mo't anasaya at nga inakan ko na. Ala, di ka nagliday. Mamatiak ang makaamiris tumatlaang ti anak ta. Basta tinulong ta amang idagudawat iti dayta. Gan kanayon ta abagbagaan. Yes! Nangabak akon. Nagmayat ti makipinus ta. Kanora na, isakdon nakman iti usarak adanom. Tani, nagawan mo ti danom iti gripo. Masapol nga agluto akon, kat ni rumabiin. Anya? Diyak kayat nanang. Mabanugak no mapanak sumakdo. Urahin nyo latan ni tatang, taiso tibaw nyo. Basit lang ti kasapulak adanom, anak ko. May salaang matatimba. Diyak nga rod kayat nanang. No kayat mo, sikan ti maban. Total, sikamot ti aking kasapulan iti danom. Anya? Adto'y ti card ko, nanang. Kitaan nyo, nagngangato amin ng grades ko. Nan, kita akman nga rod, anak ko. Aha. Wow! Nagngangato nga agpayso dagiti grado, ma, anak ko. Kuma, kastamot ti grado ni Manong mo akanor. Kumaa, nanang. Nga magpalpaliwawang materaramidan na. Wan nga rod, anak ko. Sapay la kumaa, tadi mo tultuladan ti kapsat mo. Wan, nanang. Di kayag danag. Agadalak na imbag. Para kada kayo kan ni tatang. Ala, inkaiduli ng data card mo. Tama nga na sumangpat ni Manong mo kat sutilin na kamanan. Wan, nanang. Ipakitak mo't kan ni tatang inton sumangpat. Sigurado ang maragsakan mo't laang day, jay. Apaman ang maamuan na, anangato dagiti grades ko. O, at iti Diyos nanang, agmerienda tayo pa'y. Ay, agyaman anak ko. Nasaya at mat na nakapasyar kayo. Urayan nyo labiitan dagiti apo ko yun. Dandanida itan. Ay, talaga nga isuda ti gagarak, anak ko. Kaya't ko ang makita ida. Ay, huwin gayam. Kumusta mo't nga hidya parikot yung kan ni Kanor? Nagbaliw ka din, ti madi nga aramid na. Ay, kinapudno na nanang. Parikot milat nga agasawa. Di na kaya't ti dumag iti pamagbaga. Anya, apay nga asino nga iti imalaan na, kat agpa na kayo mat anasingpot nga agasawa. Diyak man ang munanang. Uray siya. Diyak mat laang mo no apay ang nagbanag akasjay ti anak ni. Ala, uray no kasta, di sardengan abagbagaan dya anak yo. Barang agbaliw tumot laang. Wananang, talaga akas tater aramidan mi nga agasawa. No apay mat ngamin ang nagbalin akas jay ti ugali ni Kanor. Si igod mat anatulnog nga ubing day jay. Nalabit nga epekto ti barkada nanang. Ngumang namnama kami nga agbaliw tumot laang ti anak ko. Agmano ak, Lola? Ay, kaasyan na ka ti Diyos, apo. Ay, nagdadakkel kayon. Ay, nabayag ngamin nun adyak nakapaspasyar dito, kahit. Ay, nagadayumat ngamin ti lugar mi dito, oy. O, kanuran ako. Agmano kamutin akin ni Lolang. Anya pala aramidam. Saan nanang? Old fashion ti kasta. Para lang ka dagiti babakat kan lalakay dagita. Anya? Ha,
Talaga ka di ka agmano kinilolam, Kanor. Ha? Adda kayon, tatang? Wen, kat jak kayat apati ni Lolam, kat pakitam iti sana nasayaat. Alaman langan. Nagmano ak, Lola? Kasyang nakati Diyos, apok. Nagdakkel kan. Barukan at alaga. Wen, Lola. Sige nga, Rod. Inak pa aramidan dagiti homeworks ko. Agsarita tayong tun madamdama, Kanor. Ala, baybay ang pailaang ti anak talakay. Tinapatag kat nagmanukin ni Lola na. O at iti merienda manong Benny. Panawan kayo pa dito salaskin ni Kanor aka anakam. Agyaman na, kading ko. Ala, agmerienda ta pa'y, sakbay nga agsarita ta, Kanor. Ape ka di, Uncle. Anya ti masapol yung kanyak. Adda ka di manin basol ko? Talagang adda. Nadamag ko. Anang itaray ka kanumanan itilako, iji estor iji kabangibang abarangay. Pudno ka di. Sana pudno day ta, Uncle. Di kan aglibak. Amamukan ka anaka. Apay ka di anagbalin kamatan akasta. Sigud mat anasingpat ka nga ubing. Ngamno apay anasumok mo maten tikas ta nga aramid. Pangasim ka anakan. Agbaliw ka kuman, itikas ta nga aramidam. Kaasid dagiti naganak mo. Uncle? Di mon urayan nga adama di amapasamakan ka. Sakbay nga agbalbaliw ka. Agtugaw ka man, Kanor. Kaya't ka makasarita. Sakbay amapan ka maturog. Nga makaturturog akong tatang. Nabanuga ka di eskwilaan. Pangaasim ko maanak ko. Kasarita na kami kumapay kinitatang. Sige man langan. Anya ka diti ko na yung ibagayo, tatang, nanang. Kaya't da ka manin abagbagaan, anak ko. Kat sapay la kuma, tadungag ka kadagiti ibagamikan ka. Wen, Kanor, anak. 15 payla ang titawan mo. Ngem adon tin nakay pasungal ngalam agulo. Apay, kayat mo tinagulo abiyag? Awan ka di ti arapaap mo itibiyag? Adda tatang, kayat ko ti agbalin nga inhinyero. Oh, matlagayam anak ko. Apay nga rod adadadaulam tibiyag mo. Idyam kuman ti makibarkada. Patyak aday tatikang runaan ang makagapo, no apay nga kaskas na ka. Tiamok ngamin kat naragsak ti kastoy abiyag, tatang, nanang. Sadsaduta ko nga agadal. Diakon mayulo. Sumakit ti ulok no ipilit ko. Kunamla ang tikasta. Gaputan ay barkada kan, anak. Panunutem nga awan tinasayat a pagbanagan ti biyag mo no kastalatan ti aramid mo. Isublim kumati rigat mo nga agadal, anak. Lakay, dumngag nga tati anak ta kadata. Tungpalan na nga tati ingkari na nga aramidan na. Mangnamnama at ngagbalin mo't lang nga nasaya at timasakbayan ti anak ta. Buyugan talat ta itinasnaban akarara, lakay. Gusto ka. Ala, maturog ta nga roden. Tapno makainanata matten. Nanang, ina ko ng eskwilaan. Yung baglakit din. Tainikan na kitigundaway dagiti teacher ko, ngay habol dagiti bagsak ko. Ay na, maragsa ka nak, makakita kan ka anak ka uniform anak ko. Katsapay la kuma, taitol-tuloy mo ti panagbalbaliw mo. O nanang, sige nga rod. Mapana kung tapno sana kamaladaw. Sige anak, agan-anad ka. Nakarakragsak kayo itaana na. Madlaw, gaputan na kaisim kayon. Maragsakan nak ngamin para kinimanong mo, anak ko. Makita kon ti panagbalbaliw na. Sumsumrag madlaangan, iji pagadalan da. Unyag paiso, nanang. Kat sapay la ko, ma. Kasaanan ang makibarbarkada ni Manong. Tapno maipasnak ng ti agadan. Sige nga rin, nanang. Nakmat na nag-eskwela, ha? Panawan kayon dito balay. Sige, anak. Agan-anad ka itidalan mo, ah? Wen, nanang!
Ilabak pa'y dagiti uniforme dagiti anak ko. Sakbay nga ilabak dagiti kawas mi kini Manuel. Nagadun tinaurnong alalabak. Kaputa matutudo mat ngaminan. Alona! Alona! Oh, naimbaglangan. Tanadanon ka dito'y balayo. Darasam, agrubot kan! Ah, apay Mano? Ay nanagado nga mi dagiti naurnong alalabak. Ang apay ka di. Apay kasla madandanagan ka. Apay pagrubrubuatan nak. Ingka agrubwatan. Kuyugan ka amapan ijiayan ni Kanor. Anya? Apay Manong? Anya tinapasama kiti anak ko. At da ijay presinto ti anak yo. Tiniliw dagiti pulis ta nagtakaw da. Anya? Sana pud no day tamanong. Nagbalbaliwon ti anak ko. Di na maaramid ti agtakaw. Gaputa day tati kanayon mi nga ibilin kan ko ana. Alakid din. Agrubwat kan, tamapantan. Sige nga Ruth Manong. Nanang, pakawanan dak. Kunaknusan kami ang matiliw. Binutbuting dak ngamin dagiti gagayam ko. Imbagada asaktan dak kanuno sa anak asumurot ka dakwada. Tulungan dak nanang. Diya kaya ti may balod. Anyan ti kasta na pasamakan ka anak ko. Apay nga mi nasimurot ka pa'y lakadakwada. Anyang ita. Amangan no ipandakan iti ahensya pang ipananda ka dagiti minor de edad akaskan ka. Ha? Diya kaya ti Jay. Di kay madalagan. Saan akas ka rin na nga ipandati anak mo ijay. Nakasaritak dagiti pulis. Mabalin tayo nga iyawit ti anak mo. Imbestigaran pa'y kanu dagiti pulis. No binaybayan niyo ti anak yo, wano saan. Agyamanak nga rod no kasta manong Benny. Kunaklakit din no saan tayo amayawid ita ti anak ko. Agyamanak, uncle. Diya kaya ti maturog dito pagbaludan. Ikarik, sa anak to nasumurot ka dagiti daka sa barkadak. Liklikak idan. Pakawanan dak tatang. Imbabayin ko ti pamilya tayo. Gapoy ti panagtakaw mi. Huston, anak. Lipate mo dayta. Naibagan ni nanang mo ti makagapo. No apay asimurot ka kadagiti barkadam iti daydi aguntaway. Di mo ay ayan ti bagim, anak. Umay kami kinitatang mo iti pagadalan nyo. Kat kasarita mi ti teacher mo may papan iti napasama. Wan, anak ko. Ipatpatigda ka. Kat adda kami laeng dito'y parakan ka. Agyaman ako unay tatang. Nanang, ikarik, ragpatag dagiti arapapyo para kanyak. Agbalbaliw ako na talaga. Kablawan ka, Ellen, ading ko. Ita, agpadatan ang nakaturpos. Agyaman na, Manong. Kablaawan da kayo, anak ko. Ay na, uuray akla makalo ay tinalao sa kinaragsak ko. Kablawan ka, Ellen, anak. Agpada kayo na nakaturpos kini manong mo. Uy nga ro, tatang. Agyaman na kan ka, Manong. Gaputa tinulungam da tatang kananang anang paadal kanya. Awan na nyaman na ading ko. Alangaro dan, agawit tayo. Addan dagiti in order ko apagsasangwan tayo iji balay. Agyamanak, Manong Kanor. Alangaro din, anak ko. Agawit tayo, taituloy tayo ti agselebrar iji balay. Naragsak kami amin iti dayja agundaway, Mr. Lonely. Impagarup ko, numadadal idin amamimpinsan ti biyag ti inauna nga anak mi. Nga magyaman kami ti Diyos, gaputan na bawing matlaeng kat naadaan matlaeng itinapintas a masakbayan. Ita, agpadan nga addaan pamilya dagiti dua nga anak mi. Kastain kat agyamanak. Tuy pagayam mo, Alona. Alona pagayam ko, nagasat kayo. Gaputan na bawing yo ti mading aramid ti anak yo. Ket sapay la kuma, tagtultuloy ti kinaragsak yo asang pamilya. Agyaman kami met, iti panangibinglay mo, iti pakasaritaam. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Alona,
iti probinsya ti Cagayan. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kanitimat direksyon, Virgie Paglay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga oras yo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikambiyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Renato, adina kayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Naawis man to riknak amang isalaysay iti kabadasak iti biyag. Tabarang makaibati iti sang kabasit nga adal kadag iti padak adumdumngeg. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Renato. Dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Talaga nga adu ti sukim nga agpatarimaan kadag iti lugan da. Saan ka amaawanan kadag iti customer? Wen nga rod, pare Jericho. Ket day tamot ti may sa pagyamyamanat. Gapo tadakkel ti panagtalag kanyak kadag iti suki. Gapo tatalaga met ngamin a quality ti trabaho. Kan may sa? Mayat ti panang pataray mo iti negosyo. Saan na kami abaybayan nakakadwam? Gapo tadyak kayat amadadaal tayo kadag iti suki tayo. Ti kayat ko, good quality ti serbisyo tayo. Day tati mayat pare. Ala, agtrabaho tan. Ala, agtugaw kan Renato anak. Idasar kon ti pangrabyanta. Amaw ka nabannog ka itinagmalama pa nagtrabaho mi jay shop mau. Ay, agyaman nagtatang. Ngamrumbang kumaan nakaturog kayo itan. Alas 9 iti rabii. Kung nagtumot ngamin, nga uray mga alatayon iti kadwa tayo dito'y balay. Tapno saan kayo na marigatan. Hindi umat ngamin kayat. Ay na anak ko, kabalak pa lang ti agtrabaho dito'y balay. At damit tayo tangtangdanam nga umay aglaba kan agdalos. Iti kada Sabadaw, iswa sa anak amarigatan. Tagluto laeng matyaramida. Napigsak pa'y laeng. Iswa di nakpakadanagan anak ko. Ala, da kayo nga rin ti makamo tatan. Ngem no mariknayon amarigatan kayo, ibagayo kanyak. Ala, agtuga kayo. Tagsango tayo namangan, tatang. Naimbag abigat mo, Manong Renato. Kastamat kan ka, ading Ana. Kaslangot manggargari da ito eh. Taisam ba't nga isam? Di magasag. Gaputa kayat ko ako mustan, tilugan ko. Na-repair ka din? Marigatan ak ngamin ngag-commute. Iso akayat ko nga alaan tilugan ko. No? Nalpasan? Wala ding. Nalpasan. Mabalin mo nga alaan ita. Kasta ka di? Agyaman ak nga rin no kasta manong. O sige nga rod. Kwenta umon no manu amin ti bayadak. Kat alaak matan tilugan ko. Nakwinta ko na ading. Ato iti resibong. Nakalanad dita no manu amin ti bayadam. Agyaman ak manin manong. At ti matibayad ko. Inton sumaran numanan. Wan ading. Sige ha, taalaan kong tilugan ko. Anyan ni Ana. Agkini-kini payamag na. Anya kamutan pare. Sika talaga. Talaga akas jaylaan ti pannagnana. Sika mat. Ay. Mamom. Madlaw nga gusto kan ka. Armam ka din. Ay. Jack kaya tikas jay titigtig na ina babae. Makamu ka. Naimbag abigat mo, Renato Barok. Ada ka din ni tatang mo, di tabalayo. Ay, wala na. Dumanon kayo lata di tabalay. Ay, agyaman ak, Barok.
Ay, umayak man makisarsarita kan ni tatang mo. Ay, amok namin analpasan dagiti obra na ita nga oras. Iso nga imaya kun Wala na. Dumanon kayo latan di tabalay. Nasaya at matnumay kayo. Tapno da kasarsarita ni tatang. Wen, barok. Sige nga, Rod. Labsan kayo pa dito siya. Wala na. Ay. Pare Renato. Awan ka di madmadlaw mo kanina na Josephine. Ha? Anya ko matimadlaw ko kan kwa na. Sika talaga, Jericho. Nalaing kang agdilaw. Saan mo amadlaw? Kasla kursunada na ka nga agbalin amanugan. Anya? Sika talaga, pare. Simruman ng tikinasutil mo. Alakit din. Agtrabaho tan. Tapno ado ti malpasta. Nakaadun dagiti kakadwata. Sikamat gayam, Glory. Anda ka di iparepair mo? Adamat dan lugan mo? Kwa, manong. Awan lugan ko. Isu nga awan iparepair ko. Kaya't ko kumati umay makisarsarita kan ka. Gaputan nakitak abas ti customer yu itangal daw. Amok, asaan ka unay ama kumikom. Di off ko ngamin ita. Kat gagangay mo't kadagiti agkakaro, bati ag-iinistorya. Saan ka di? Ading. Gagangay na. Ang siyak ngamin timang tartarimaan iti may salugan. Gaputa siyak ti kayat ti akin lugan amang tarimaan iti lugan na. Ano kayat mo? May paila ang Jericho ti kasarsaritam. Apag iso, dalpas ng aramidan na. Kasta ka di, manong? Mabalin mo't kiti, Sige nga, Rod. Ading Glory. Andar aramida. Pare. Siyak lang ang timang ituloy iter aramidam. Sana bale, amok ti sakit na. Ala, agis istorya kayo pa kani Ading Glory. Mapukpukawan aksan itinamnama ang makaasawa ka pa'y. Renato, anak. Apay matakasta ti bagbagayo, tatang. Kasanaw, nagsarita kami kini Josephine. Kat imbaga na alikliklikam kano ti anak na ani Glory. San mo tatang? Naira na lang amin ama kumikumak idikalman ijay shop. Gamjak inggagara aliniklikan ni Glory. Ang maguray kayo man, tatang. Panagkunayo ka di, kat ada panaggusto kanyak ni Glory, iso amap-mapan ijay shop? Ay, ajak amo anak. Ang amangan mo kaya't nalaang magtimakisiningid kan ka. Pasensya kayong tatang. Gamjak amin kaya't tikas dya atigtig na iti may sa abalasan. Isukit din to masidag iti lalaki. Makapa-turn off para kanyak. Anya? Ayawan nga rudan anak ko. Aglaklakay ka lang nga rudan ambaraw. Tanapili ka unay. Manong Renato, adaman ang pirdi tulugan ko. Nagrigat nga agi-start no kasya ang mabayagan na kasardang. Ipa-repair ko manan. Wana ding. Ibatim latan. Isote umuna a-repairin mi inton bigat. Agyaman ak manong. Ato ti susi. Ibatik. Makaamo kayon itilugan ko, ha? Sana bale? Agkakaaruba tayo lang, mat? Agyaman ak iti panagtalik mo kada kami, ading ana. Gapo, tanapanak nagkakti good quality nga aramid yo. Sige ha. Ay, Manang Glory, dumagas ka pa'y ditoy. Agindantan nga gawid. Ay, napirdi man ang tilugan ko. Lasta ka di. Isugayang nga da ka ditoy. Ading ana, Glory, mabalin ka di nga imbitaran kayo amang rabiin ton madamdama iti balay. Kasangay ko ngamin ita. Ket adabasit insagana ni tatang apag sasangwan tayo. Awisan nyo mata ni Nana Josephine. Kasta ka di? Ay, sayang. Adamot ngamin na iran ng aramidag ita. Awan aramidam ita malam, manang.
Iso ang mapantayon to kadana ng ijabalay damanong Renato. Ah? Sige nga, Rod. Namnama ag tiyo umayo. Ado ti customeryo manong Renato. Talaga ang masapo yu ti agbantay di ti counter. Nang runa iti Sabado kan Domingo. When Glory, katagyaman na ka. Dahil manugot ka nga umay agbantay iti weekends. Awan anyaman na. Awan mat ngamin ar-aramidak. Sana bale? No agtultuloy lakit iti kinapig sa toy shop ko. Ingatok to ti sweldo. Awan parikot iti sweldo. Gusto lang matititad mo kanya? Ngampatyak apo migsapay da iti shop mo. Ngamin! Umadadon ti reprepiran nyo. Sapay la ko mga Rod, ading. Ala, ag-lunch break ka pa'y. O may ka, intamangal daw iji balay. Nagpaluto akin ni tatang iti naimas amasida. Anya? Ay, uray saanan. Agawid aklaangan. Saan na bale? Asidaglaang mat dito iti balay mi. Ading Glory, patgamon ti awis ni Renato. Awan mat siguro dakas na. Ay kuha. Wen mat ngamin. Ala, amay kan. Inta pa'y mangan. Naimbag arabi iyo, Nana Josephine. Ay, si kamot gayam barok. Ala, sumrak ka Agyaman hak, Nana. Ala, agtugaw ka. Anya ka diti maipaay ko, barok. Itaman pa'y asim marungkar ka diti balay. Kuha, Nana. Sarungkarak ko man ni Glory no mabalin. Ha? Ay, kat mabalin. Barok. Mabit lang. Inak ayaban ni Glory. Urayam latan dito'y sa alas. Agyaman hak, Nana. Agyaman hak, Glory. Kamaudyanan na. Inaklon mo matlangan ti idat-daton ko nga ayat. Nakababain man nga klonan. Ngam, idipay lang amin nga agayatakan ka. Nukas tang, Rod. Agkasartan. Sige. Umanugotak itinayta ako ng Renato. Ngamin, ay ayatan ka. Ay ayatan ka matunay, Glory. Maragsakan para kada kayo ka ni Glory, pare. Agasam. Love your neighbor. Saan kan ngayon madeo? Sika talaga. Sutilin nakmanin. Angam nalabit. Da kami atalaga kini Glory ti agkagasat. Iso anadanon ko ti kastoy atawan ko. Sakbay ang makaasawa ak. Siguro pare. Ket congratulations. Ken best wishes kada kayo. Ay na, maragsakan anak ko. Kamaudyanan na. Mga sawa kamatlaang ngayon. Kung naglakit din waglaklakay kan abaraw. Takunamit, idi-adi mo kayat ni Glory. Kastamot lang ti kunak idi tatang. Impagarup ko, no talaga asaan akong amakarik na iti kung kunada nga ayat. Angam idi nagbaybayag, mariknak nga gayatak matan kini Glory. Iso nga inaram kon. Sa bagay, saan matkitde nga inapuraan ni ayat? Nang runa iti panangbukil iti pamilya. Mala, agkasar kayo nga rudain. Tabarang maaw-awir ko pa'y dagiti agbalin nga apok. Talagang agkasar kamin, tatang. Isong agsagana kayo, tadumanon tayon inton bigan. Kablaawan kayo adto nga, Manong Renato, Manang Glory. Naragsakak para kada kayo. Agyaman kami, Ana, ading ko. Ay na, kablaawan kayo, anak ko. Nakaragragsakak. Sapay kumata ikandakadagos iti aw-awirat nga apaw. Agyaman kami, tatang. Bayan nyo, inton bigat, at danton apo ko yo. Anya? Ay na, kablaawan kayo.
Ay, sapay lakuma, tamataginayon, ti kinaragsakyo. Agyaman kami, nanang. Naragsak kami amin para kada kayo adwa. Kablawan da kayo. Agyaman kami, pare. Alang aruden. Intayo ni Jabalay. Intayo mangan. Rambakan tayo ti kasarmi kini Glory. Agyaman na Glory, ha. Gaputa si kati nagbalin asungbat kadagiti kararag ko iti apo. Sigurado ka kadi iti dayta? Amangan mo't nukod ko namlaang dayta ita. Tagasawatan. San man? Gapukan ka. Nagbaliw ti panirigak ken ayat. Diyak kayat iti ti agdaton. Gaputa yung pagarup ko no agpapada tigasat ken ayat. Saan nga agpapada tigasat ken ayat, Renato? Kat ita, agtinulong ta para iti bangunan ta a pamilya. Husto ka, Glory. Kat ikarik. Ipateg ken ayaten ka nga asawak. Ken ina, dakiti agbalinto nga anak ta. Kasta akmat, Renato. Agbinladang ta iti tiyempo tirigat kan namay. Saan ka nagkamali anang pili kini Glory ang nagbalin nga asawak, Mr. Lonely. Nagbalin a pagwadan nga asawa ken ina, kadagiti anak mi. Ita, naragsak kamin. Kastan, katagyaman ak. Tuy pagayam mo, Renato. Renato, pagayam ko, nagasat ka. Gaputa ni Glory tinagbalin nga asawam. Kat husto ka, saan nga innapuraan ti pannakiasawa, weno panang bukel iti pamilya. Ala, sapay la kuma, tagtultuloy ti kinaragsakyo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pannakaidrama ti pakasaritaan ni Renato, adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin, kanitimat direksyon, Virgie Paglahi. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.